Baru ang itip, maka Amerika kadai kari kapaklan bor tam ha kapertai. Ka Amerika kapampaw pertai ka jingklan bor jongka ha katmaba baar lani ka World War II. Kapanhap do atom bomb ha Japan, bakla penwet ka. Henry ka Vietnam, ka balong kari ka barit, ka baduk, bak patlot bor. Kalapan salang, sikat day ya kari Amerika. Ka Amerika kalahap kan randien, bat pet yam remno na Vietnam. Katamaba baar, kalakut no ahos nem kakanay spa sawhusan. Kiri gibajom, kiday ka Amerika, ka England, bat ka Russia, kibla penrem ya ka Germany, bat ka Japan. Henry, hadin katamaba baar, kaladon ka jingasyun, bajarjar hapaden ka Amerika, bat ka Russia, kablane daki post nem. Kadaw jong jingasyun hapaden ka Amerika, bat ka Russia, kaday tang namanta ka jingaper, haka ideology jongki. Ka Russia ka Kersyan ya ka communist ideology, bat ka kuwa bat pensapriang siya ki wedi kiri, kalba ka Amerika, ka Persya ya ka communist ideology, jong ka Russia. Ya kani jingasyun basop-sop hapaden ka Amerika, bat ka Russia, laju tip kum ka Cold War. Bantip siapang ka Cold War, sumha bantay ya kani ka video ka mga penmi menchua. Katama Vietnam, kadi katama kablapan pao rengkaw, ya jingasyun hapaden ka Amerika, bat ka Russia. Ka Vietnam, kadi ka weni kibanta jong ka French Indochina, balasan syar da kari France. Ka Vietnam, kalayle banyo jinglay luj, na ka jingsan syar jong ka France, hapo ka jinglam jong Hi Chi Minh, ubuday unong Kersyan, ya ka communist ideology. Haus nam kaknais pa sanposaw, ka Vietnam, kalayo ya ka jinglay luj, lengba ka jingasoy, ya ka Genoa Accords. Tangba, kat kum ka Genoa Accords, lapya ya ka Vietnam, haki arbenta. Ka North Vietnam, hapo ka jinglam jong Hi Chi Minh, ubuday u communist, bat ka South Vietnam, hapo ka jinglam ungu din diem, ubam Kersyan communist. Ka Genoa Accords, ka batay ru, basuki-suki ang sa panlong biyang ya ka Vietnam, kum ka way kari, lengba ka election. Ka Russia bat ka China, kibaday kiri communist, ki Kersyan ya ka North Vietnam. Kat ba ka Amerika, ka Persya communist, ka Kersyan ya ka South Vietnam. Ka Amerika, kamkwa, baga communist ideology jong ka North Vietnam, kan pur, bat sapriang siya South Vietnam. Kumta, kalamuslia, bat yarap sop-sop, ya ka South Vietnam, banyale Persya, ya ka North Vietnam. Haus nam kakanespa nripusaw, kaladon kajingkan no, da ka Amerika, bagi sipay duriaw ka North Vietnam, kila penjot, ya ka jahaj, jong ka Amerika, ha Gulf of Tonkin. Kumta u President Johnson ka Amerika, ulapha kumba, sanlak kisipay Amerika, siya Vietnam, kabalong kumban aiding, ya ka tama Vietnam. Ki Viet Cong, kibadi kisipay ka North Vietnam, kila penhe serngyew, ya kisipay ka Amerika, da ka rupa milet tama basyanti ka jongki, hagi klaw berben ka Vietnam. Ki Viet Cong, kila penunkam, da ka guerrilla warfare, kabadi ka battle tactics, lani ka rupa milet tama, da ka basyupan ap shrip, bat bu da gijingriam, ya kisipay ka Amerika. Ka jingtrim kisipay ka North Vietnam, banyilet tama, haklaw, kala penting, bat pensmiyay, ya kisipay ka Amerika. Kumta, katama kalasuyat, da kisnem, bat kampoy shino-shinoru, namar ka Amerika, kam siyamlala ban pendem, ya kisipay ka North Vietnam. Ka Amerika, kalakasat doyap, Henry kamla ban penliam, ya ka North Vietnam. Kinong-sinong ka Amerika, kilatad bat niya, ya ka tama Vietnam. Hakaba da kipawajar ngut kisipay ka Amerika, kiladu ya ka jingim. Kumta, kinong-sinong ka Amerika, kilasang Persya, ya ka tama, bat gila pelong, da kiprotes, badi pensange no shisndon, ya ka tama Vietnam. Nalor kata, kaladon ru kajing Persya kabajur, ya ka jing le ben, bat le tomet, kisipay Amerika, iki nong-sinong baluy-luy, jong North Vietnam. Kumta, ha kajing bambanse, u Presiden ka Amerika,
Richard Nixon ularai ban withdraw no yakishipai ka Amerika na Vietnam ban sange no yakatma ularai ban no yakatma Persia ka North Vietnam hakishipai ka South Vietnam ka Amerika kala terwa banyasuk no ka North Vietnam kumta kalaysoi ka Paris Peace Accord ka North Vietnam house nem hakanes pa nyo pulai ka Amerika kalaweng no ikishipai jongka na Vietnam hadian ka jingasoi ka Paris Peace Accord house nem hakanes pa nyo pusan ka North Vietnam kalaher thama job ka Saigon ka nongba jongka South Vietnam kumta ka thama Vietnam kalakut no ka North ka South Vietnam ru kilalong no tangkum kawi kari hapo ka jinsansyar komunis kabane hadu ini kisngi kumbalay pulak kibriw kilayap hakatma Vietnam baguntub ya sanpara hajar tam kishipay Amerika katama kalakata ajuru ya GM yung kinong Vietnam kamtam ya kajing penunkam kishipay ka Amerika yung Agent Orange umulong chemical balong B hakikla Vietnam katama Vietnam kalakut Henry usok kliyang ulane nagibun bunsnem katama Vietnam kalakata ajuru ya kanam kaburom jong kari Amerika kabla penlong ya ka bagan perkat sispasien syuaban muslia korbar ya kamshimet jong giwigiri katama Vietnam kadayon nagiwi kitma kapashir hitam ya kabaga partay kan omla banklet kanyay kana sirta ladon shibun ki film Hollywood blush na halor katama Vietnam kapartay katip shay bagatama Vietnam kaday tangkum ka proxy war jong ka Amerika Persia ya ka Russia kabaday kari komunis ti porlok lada pisunat ya kanig video sumaban like subscribe ban comment kulisibun